umwuzukuru wa Lumumba niwe baye umufana udasanzwe muri iki gikombe cy'Afrika kiri gukinirwa muri Maroc. Yitwa Michel Kukamboladinga, abenshi bamutazira Petit Fils Lumumba. N'umugabo w'imyaka 53 wari umufana ukomeye wa Congo Kinshasa Leopard. Gwera mu kintu w'amatsinda kugera muri kimwe cy'umunani basezerwa na Algeria, yahagaze iminota 438 aticara cyangwa nyeganyege kugera Congo Kinshasa irangije umukino. Yahagararaga yiganye stati ya Patrice Lumumba wabayeho ministre w'intebe wa mbere wa Congo ndetse akabahesha ubwigenge mu 1960. Nubwo basezerewe na Algeria ariko abafana bose muri rusange n'imbuga nkoranyambaga zashimye uburyo ki uyu Michel Kukamboladinga yafana gatuje nta filimbi nta vuvuzera ariko agashyigikira ikipe ye. Mohamed Amura yagerageje kumutrolinga akimara kubasezerera ariko yaje gusaba imbabazi avuga ko atarazi igisobanuro cy'ibyo uyu mugabo yakoraga, ahubwo yitsa avuga ko burya umupira w'amaguru twese uduhuza.